Lebih good. Aju yang nak doa apabila terhadapi masalah yang sulit-sulit dan pelik. Yang kedua, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya bagimu puji, hanya kepadamu tempat mengadu. Hanya darimu itu keluasan, kelapangan. Wa minkal faraju. Bari hiji yang baca faraju, farju. Faraju. Wa minkal faraju. Walaupun pendapat salah tidak akan farju, tapi yang lebih sahih